Karena hati-hati. Mora budaya atau adat dite, ma de tulong lempo. Ma tulong lempo. Apa hina kali? Ay go mbate hame seron lempo. At pulpeden hende. Vingar. Bate dite. Iteranggon. Iteranggon oleh. Lah mana inggu tagta. Ibisikul kan tua. Atas batas tombok dan tua. Yang keterabo me anak awahe. Latang rolo na nga umakol ng pangurong tata. Ito yung anggota na nibe. Lonto sama-sama. Lonto sama-sama. Van ko itantua. Van ko itantua ite opta de. Ano barbonyo ka? Barbonyo. Si may tantulat ti tombo. May kilonton ko. Yeah. Inti ne ko jepak tombo. One may taong talonto. Tiru tehengit. Mata teporong. Na idep one nai. Kanin nai. Na ane nava. Kandi one nai. Kanin nai. Na ane nava. Mata teporong, tiru tehengit, idep one nai, itu kandi nai, nane nava. Vario nevaki. Taong lonto. Ay gitu kay kuncin. Pagina turun cumol hoge ya madumi ya. Calama aku edite aku asam tuh yang utito. Titong latan sangeda sekaya anak barang waktu kau itu mutana ataya apa ngasang icin edite lu trugo lu so apakah adat so tombo torok di sini Maluku tadi di Siame so apakah dopuno kan suka perlu bapanana apa aku pakai glorong lu sangeda sekaya itu mutana mangreho Iya itu toing luta adat toing jadi ya enggak gitu deh. Seringkali kaku kolenasan gitu. Yeah. Jadi ya menampung corona itu itu masalah go gitu. Nampung corona itu pianyo sa ta ko ya ngao da. Ani aku itu kona marelite ya kan kepala. Tengo kaku go simple pak amno tombo. O mea apa aku kata tu kita. Kan pula tong itu. Ini o mea ko sedma tombo aku kurang liang. Kerabo itu ya tomba pat. Enggak bapak kembar ketua BPD yo. So itu tama tombo itu malik tangata. Kunci itu. Jadi ya gotong gitu. Go permangat kami mu utana. Ahe. Aukeha. Ne ketrabo ni. Ahe lonto di teori ahe agwana. Lonto ku pandai jepak pe, pandai molor lonto golo ke tanah. Toya tanggo omi ku tombo gisang kami tua anak agwa ahe ngoleh. Artinya apa tong kami okta. So kung bayalatin tong na pandai di tenggoro no ni. Mar pulilami tepi tu kana ko. Kung kami 10 kana. Omi te man lium grone kami. So ku bayang grolon si pialon to golo kan tanah okta. Ai tombo ode te mai ta kita lonto de bang kulian ode ya. Jang apa go, jang adat go. Le taong lonto kali tilu hengit mata telelo ida pune nai kani nasi na nava tengo sekolah temang kona jurusan gitu jurusan adat ya harus gitu deh temang sehingga kami gana akhirnya keterabon tombo kami tua ngerpiangan cok ngapain sih ngerolon mi tombo tedo po kami kato jang adat kota memang tesangin tao makita sasa ata naan nava kanin nai lata idep pandai ko Itaranggon oli lamar hingga tomra tu ata boleh tahu itan ko mingko sa to ko mai pamagi ay ko ngito lo dito nanggo dia lo ba kilo mioga oli ngrone tua ngerpiangan cho ngrone toy pula tatuang taon sangan panos musik ta na agay dari siarkan kami metoy gi kung mura sa pihako karena hati-hati mura budaya atau adat dite ma de tulong lempo apa hina kali ay go mbate hame seron lempo at pulpeden hende vingar bate dite Itaranggon oleh lah mana inggu tagta ibisikul kan itu atas batas tombok dan itu yang keterabo me anak awahe latang rolo na nga umakol ng pangurong tata ito yung anggota na nibe lonto sama-sama van ko itantua ite opta de ano barbonyo si may tantulat ti tombok
Ai ikuti keputusan ke laru atau enggak. Gue baik kalau hak veto kan tu aku. Tema tanjang kami ada takwe. Singa no aku bawa bentago ya kami kita. Olo mu mehne nu okot mo lihat tu apa kami gi. Olo mu mehne tua itu po inggung krone kami. Sehingga anaknya ketara bon. Kali apa gitu. Ome ya tidak minta aku. Ma antara kami setiap todo tombo itu. Todo tombo molor itu dia. Luar biasa. Mana yang kami setiap mangan ada tombo itu tak pada dia. Sehingga ada aku karena oleh memang acara adat golongan tanah abahe oleh apa kat komentar itu lonto. Ai kami itu tong ataya kesempatan kita kita kuliah gratis. Ai tombo kami sih kami tong. Ai mga jangan dikia pada no koordinator tetur to one kami biaya kuliah insinyur aku ta. Mereka lonton ko. Inti ne ku jepak tombo one maya taon telonto. Tiru tehenget mata teporong nai idep one nai kanin nai nane nava. Kanin nane nava. Mata teporong tiru tehenget idep one nai itu kanin nai nane nava. Varione vaki. Taon telonto. Taon lonto. Ai gitu kai kuncin. Dengan goga. San gitu. Jadi menampung corona itu itu masal go gitu. Menampung corona itu pianyo sa takoya ngengau da. Ani aku ite kone ma realite ya kan kepala. Tengo yang kakunggo simple pak amno tombo. Omea apa aku kata tu kita. Dan pula tongka itu ini omea ko sedma tombo aku kurang liang. Nekra boy te ata tomba pat. Ngon bapat kembar ketua BPD yo. So ite tama ma tombo ite mali tangata. Kunci nih. Jadi ya gotong gitu. Go permangat kami mu utana. Ahe. Aukeha. Ne ketrabon. Ahe lonto di teori ahe agwana. Lonto ku pandai jepak pe, pandai molor lonto golo ke yang tanah. Toya tanggo omi ku tombo gisi kami tua anak agwa ahe oleh. Arti apa tong kami okta. So ko beletin tong na pandai di tenggoro no omi. Mat pulami tepi tu kana ko. Kon kami 10 kana. Omete ma lium grone kami. Socok ba grolon sepialon to golo kan tanah kota. Ai tombo ode te ma ita kita lonto de ba ku kulian ode ya. Jang apa go, jang adat go. Le taong lonto. Le taong lonto kali tilu hengit. Mata telelo idap ne nai kani nasi nan naba. Tengo sekolah. Temang ko na jurusan gitu jurusan adat ya harus gitu deh. Temang. Sehingga kami gana akhirnya keterabon. Ini keterabon. Tombo kami tua ngerpiangan. Cok ngapain sih ngerolon mi tombo. Tedo po kami kato jangan ada kota. Memang te sangentang. Ma kita sasa ata naan naba kanin naik lata idep. Pandai ko. Itu teranggon oli. Itu oli damar henge tombo rata tu ata. Boleh tahu. Itu omi ko sana tu ko mai pa mai. Ay kung ngito lo dito nanggo. Dia la ba kila mioga. Oli. Ngrone ta tuang ngerpiangan. Co ngrone. Toy pula ta tuang taon ni sangan panos. Musot ta na agay dari siarkan kami. Metoy gi. Kung mura sa pihako. Karena hati-hati. Mura budaya atau adat dite ma de tulong lempo. Ma tulong lempo. Apa hina kali? Ay ko mbate hamen seron hempo at pulpeden hindi. Vingar. Bate dito. Teranggon. Boleh. Lama na inggu tagta. Ibisikul lang ito. Atas batas tombo lang ito. Yung katarabo may agway. Latang rolo na lang umakol ng pangulong tayo. Ito yung anggota. Ang gota na nibe. Lonto sama-sama. Lonto sama-sama. Van ko itan tua ite opta de. Ano barbonyo nga? Barbonyo. May atang tulat di tombo. Ay kuti keputusan ke laru atau enggak. Gue baik kalau hak veto kan tu aku. Tema tanjang kami ada takwe. Sehingga udah aku bawa bentago ya kami kita. Olo mu mehne nu okot mo lihat tu apa kami gi. Olo mu mehne tua itu po inggung krone kami. Sehingga anaknya keterabon. Kali apa gitu. Ome ya tidak minta aku. Ma antara kami setiap todo tombo itu. Todo tombo molor itu dia.
luar biasa. Mana yang kami sepiaku mangan ata tumbuh itu pada dia. Sehingga ada aku karena oleh Memang acara adat turun tan abahe oleh apa kat komentar itu lonto. Ai kami itu tong ataya kesempatan kita sengit kuliah gratis. Ai tumbuh kami sih kami tong. Ai mga jangan dikia para no koordinator tetur to one kami biaya kuliah insinyur aku ta. Mai kelonton ko. Inti ne ku jepak tombo one maya taon telonto. Tiru tehengit mata teporong nai idep one nai kanin nai na one nava. Kandi nai nava. Mata teporong tiru tehengit idep one nai itu kanin nai na one nava. Beri beki. Taon telonto. Taong lonto. Ay gitu kay kuncin. Nekan goga atau tua lonto leo ko acara kaya labar kentana tibo. One tang. Pama politik. Pultang tu tombo itu gitu. Itu minta maaf ka. Ang gitu balagi yan. Ome mga kaya beliau belau dami itu. Ay gitu kami itu ata. Turun semua acara lalu harus mga hitu. Itu minta maaf. Cok kita kira contoh. Ang gitu kita. Jadi keterabon. Ay rumah dami itu ada anak. Ata sakit tanah pare to marami bata. Lani mga ay pamatan tara di agami. Bo kami ko kita. Lani mga tabli ag blau ataya mupay mu pasar dami ana ataya jepat menurut ite ana oleh ne keterabota. Pilih ko les ne para sepian. Ay dano pe baru ngau nervous pada. Ko bilang baru apa ditoge. Ne para sepian hit pai dag pasar itu. Nah aku yata nava datana. Tiba kita lihat kalau dia ikut molok kelontogolo nava setelah tiba kita lihat kalau ikut molok ke antara angker olon. Unia mohena iditio. Dari gitu tomo aku nek keterabo. Ai mai de balen lega. Keren. Syarat bono dami itu kai mat dami bogete cepat no pandai dami. Kali ya pagi itu meto saran ke baba kidami te cepat baba kidami. Jadi ya tema ten ilmu di itu. Ilmu itu ilmu itu na kanina hilamite na annaba jadi ya tema buat aku selat ka tong itu dite aku pandai cepak ka babakilani moron to golo kan tanang kare olon one ya golo dite jadi gitu ke mana mi ata ya koeta tegi ilmu dite tu abodami itu ge jadi gitu pe anak dia bari dia maromi luar biasa bari dia di wadia la tanta apa tuh dite itu sebuah di masikai Cipin kita ya asik kayak aku uwa lesoho jadi ya Joshua ya pedang reveng tututong bumolora ya madome katan ya mesin kita nuk serukusul pakai sake solte ya jadi ya emang acara ada tuh ya lontut samonnya dia batilor nanti sebetul labar ini pakai ya sama-sama kita apa lelon apa porong mata tong tilu agua na hidup menai na tuh kono pucus ini kita baik mau pecing moto hemo gumamus itu ada jadi ya pada dia marumi lalu patu sama mungkin turun cembol hoge ya marumi ya calama aku edit ya aku asam tuh yang utitong latan sangeda sekaya anak barang waktu kau itu mutana ada apa asal izin aditip lu truko usake so apakah adat so tombo torok di sini Maluku tadi di sini so apakah dopuno kan so perlu vavanana vavako pakai glorong lesang ada sekali itu tanah mangreho itu atau yang luta adat toing jadi ya enggak gitu be sering kali kaku kolenasan gitu jadi ya menampung corona itu masalah go gitu nampung corona itu pe anyo sa ta ko ya ngao da ani aku ite kona ma realite ya kan kepala tengo kaku go simple empak amyo tombo o mea apa aku kata tu kita kan pula tong itu ini o mea ko se ma tombo ku kurang pilihan kera boy te ata tombo apa ngon bapat kembar ketua BPD yo so ite tama ma tombo ita mali tangata kunci nih jadi ya gotong gitu go permangat kami mu utana ahe au keha ne keterabon
Ai lonto di teori ahi agwana. Lonto ku pandai jepak pe, pandai molor lonto golo ke antana. To ya tanggo omi ku tombo gising kami tua anak agwa ahi oleh. Arti apa tong kami okta. So kung beletin tong na pandai di tenggro olono omi. Mat pulami tepi tu kana ko. Kor kami 10 kana. Omi te ma lium grone kami. So ku bayang grolon sepia lonto golo ke antana okta. Ai tombo ode te mai ta kita lonto de bangku nukulian ode ya jang apa go jang adat go Le untuk le taong lonto mangaran. le taong lonto kali tilu hengit Borong mata mata. telelo ida pune nai kani nasi nan naba te ngo sekolah te mangkona jurusan gitu ya jurusan adat ya harus gitu deh te manga sehingga kami gana akhir ini keterabon Iya. ini keterabon Iya. tombo kami tua ngerpiangan cok mau bayar sih ngerolo nih tombo Iya. te dopo kami kato jangan ada kota memang te sangen tahu ma kita sasa ata naan naba kanin nai lata idep pandai ko Itu teranggon oli. itar oleh lama henge tombo rata tu ata Boleh tahu. itar ko mengo sana tu ko mai pa mai ai ko ngito lo dito nanggo dia lepas kilo mioga oleh ngrone ta tua ngerpiangan cok ngrone Toy pula tatuan tahun sangat panas. Musut ta na awai jadi siarkan kami. Metoi gi. Kut murah sepiaku. Iya. Karena hati-hati. Murah budaya atau adat dite, ma de tulong lempo. Ma tulong lempo. Apa hina kali? Ai go mbate hame seron lempo. Atau pul peden hende. Vinggar. Pate dite. Itu teranggon. Itar boleh. Lama na ingku tahu ta. Ibi sikul kami tua. Atas batas tombo kami tua. Yang keterabo me anak awai. Latang rolo me nangga omakul nang pengurun tadi. Tu yang anggota. Anggota ni be. Lonto sama-sama. Lunto sama-sama. Bahan kau tentu. Ban ko itan tua ite opta de. Ada baru-baru kan? Baru-baru. Si me tan pelati tombo. Ai ku ti keputusan ke laru atau enggak. Ngomong mai ko san me feton kan tu aku. Tema tanjang kami ada koen. Singa no aku bau bentago ya kami kita. Olo mu mehne nu okot mo lihat tu apa kami gi. Olo mu mehne tatua itu po inggung grone kami. Sehingga anaknya keterabon. Kali apa gitu. Ome ya tidak mitong aku ma antara kami sepiaku todo tombo itu. Todo tombo molor itu dia. Luar biasa. Mana ta kami sepiaku mangan ata tombo itu pada dia. Sehingga ada aku kana oleh Memang acara adat ulun tan abahe oleh apa kat komentar satu lonto ai kami itu tong ataya baik lima dami kesempatan kita senget kuliah gratis ai to mungkin kami sem kami tong Iya. ai mga jangan dikia para no koordinator tetur to one kami biaya kuliah insinyur aku ta mai kilonton ko Iya. inti ne ku jepak tombo one maya taon telonto tiru tehengit mata teporong nai idep one nai kanin nai na ne nava kandi oni nai kanin nai na ne nava mata lelo teporong mata tiru po- tehengit idep one nai itu kanin nai na ne nava Vario ne vaki. bari na baki taong lonto ai gitu kay kuncin Nekan goga atau tua lonto leo ko Te lonto te tua acara kerpea. kaya labar kentana tibo. One tang. one tang pama Itu politu sih, itu. pultang tombo itu gitu itu minta maaf ga ang gitu balagi yan Iya. oleh mga kaya beliau berbang dami itu ai gitu mi kami itu ata Turun semua. turun semua Turun semua acara lalu harus mangang hitu. mana itu minta maaf Cok kita kira ay contoh. ang gitu kita jadi keterabon ay berbang dami itu ada anak ata sakit na pare tombo dami itu ata Dani mga ay pamatan tala di agami bo kami ko kita Dani mga tabliag belaud ataya puma mupai nu pesar dami ana ataya Jepang menurut ite ana oleh ne keterabota pilih ko les ne para sepian ay dana pe baru ngau ne lebos pada ko bilang baru apa ditoge ne para sepian hit pai dah pesar itu nah ko yata nava da datana tiba kita lihat kalau dia ikut molok kelonto golo Navas tedat. tiba kita lihat kalau ikut molok golo ke antara angker olon dia mau nai ditio dari gitu tomo aku nek keterabo ai mai de vale neka oi keren
Tema syarat bom nok dami tu kai mat dami boge te jepak no pada dami. Kali ya pagi itu meto saran ke baba kidami te jepak baba kidami. Jadi ya tema ten ilmu di itu. Ilmu itu ilmu itu. Na kadina hilami te na anna. Jadi ya tema buat aku selat ka tong itu di te. Aku pandai jepak ka baba kidami kut moron to golo kan tanah angker olon. One ya golo di. Jadi gitu kan mana mi ataya koeta. Tegi ilmu di itu abo dami itu ge. Jadi ya Gitu pe anak dia. Bali dia maromi luar biasa Bali dia. Di wadia la tanta apa ten titon di hitis buan di masikai. Cepen kita ya asikai daku uwa lesoho. Jadi ya Joshua ya pedang revang tong bomolor ya madomi atan. Ya temesin kita nuk serukusul pakai sake solte ya. Jadi ya emang acara adatnya lontut samonnya dia batelor natas batel labar ini pakai sama-sama kita apa lelon lelon apa porong mata tong tilu agua na hidup na tudu kono pucus ini kita baik mau pecing moto hemo gumamus itu ada jadi ya pada dia marumi lagu sama-sama